ole voin November ni kuwa thotan ni kan lo thlang le ta charte kania ka channel min khir saka min subscribe sak tu zong zong te in hen alom thu ka saya la subscribe lo tan khong ai taka he ka channel hi min lo subscribe sak tu rin ka ngen cheu ani Longtai district thu thar ber ber te ilo hriat zel theina notification bell kha lo ngai pui mo in ola min lo da sak ram don nia wena hian covid-19 chungchanga Longtai district din mun thar ber kan ngai tha anga chu ba ka chuan voinia district thu thar dang ba ka voinia video conferencing manga Longtai district sports mason na tur project sang sang chief minister in khu honna ani chungchang kan khir ho don bok ani ole tuna chuan covid-19 chungchanga Longtai district din mun thar lam ber heteng hen lo ngai kha ila state pon atanga Longtai district ka lo hole lo lut covid-19 sileng laka film khur thila center sang le home quarantine khung khan mek voin kai dar nga thleng khan mi somli le panni ania anjinga mi somni le panga hi facility quarantine in mi som le pasari chu home quarantine ani voin state pon atanga lo then bel anong lova center en kollai medical quarter satangin mi pathum le positive en kol dam mi panni te mi pale mi chia ve covid care center tangin chuatir anni thong ani Longtai district swab sample lak ZMC RT-PCR test dura thon phei sample sangkhan sathum somthum panga om towa hemi ba ka hian Longtai district hospital a thunet mangin sample zariat le somthum le rapid antigen test mangin sample sangkhan zasari somli le pakwa endik ani to abok ani hem sample endik to atang hian positive case zale panga mu chu ato ania enkol tam to hi mi som ko le paruk anoma positive enkol lai som tuna hian anom meka mi pa pariat le mi chia panni ni in heng zinga mi se pakhat chu zetem sia enkol mek ania abak mi pakwate hi Longtai covid care center enkol ania an thusel na din mun virang ania ngai tu om anom lo ani tuna Longtai district ka quarantine din mun hetiang hi ani medical quarter sa hian mi som le panga anom meka covid care center a hian positive vek mi som anom mek boka heng ba ka hian in lama in khung sang home quarantine mi som le pasari anom mek bok ani tu chuan tun din muna covid-19 thileng mek awanga Longtai district ka khung ran hun mang mek hi an vain mi somli le panni anni vena hian video ron present cheu ka du awangin covid chungchanga comment karon siam don lo ani video conference program hi ari de awangin news pa ngai hi karon upload ma support anga chumi zawa akhanin karon upload le don ani setu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell mo lo na saktorin karon len che ani voin khan Longtai district chunga infiam na lamam hason na tur project som le pali chang loi sing khat sang hi le somli le pali point somni sen na tur chu chief minister pujoram thangan biak mo theina mangin chief minister cabinet room atangin ahonga emerol hian Longtai district conference hall a Longtai district Dr. Anju H. Vanal dikan ahong vebok ani sports secretary pu H. Laleng moya kai suai he program manna hian chief minister pujoram thanga chuan sipuileng kara chang noi sing chuang senator project bultan chu se thiam lo aum theya sarkar lai pui chuan sileng awanga phason na hna achol thuap chu arem tilova hemi wang hian Longtai district a infiam na lama mason na rural din na tur chu kalpui ani tin asoya poisa hi man na tur bik omsa ani wangin thildanga po pen thei ani lo ani pujoram thanga hian atibok pujoram thanga chuan mizoram chimlam hi mason na bultan nan mun matha le remchang atama sipuileng te akian huna beipui thak nan sarkar chon an zon ani atia tuna infiam na lama mason na rural din na tur project som le palizat arwala honta ka po a hlotlin na tan ram mi puite
in pek na le sarkar an tho puina apoi mo hle don ani atibok council in than nai to taka central sarkar in mi puya enge soya du ti te state sarkar in enge soya du ti te chu mi puiten an ngai ven atulani tin chief minister pujoram thang hian seibok ani he huna hian sport minister pura ba ro moi roi te point thu sein longtai district chu bultan nan man ania district danga po kalpui zel aniang atia longtai SBL 2 MLA vice chairman agriculture development board pu SBL zawa chuan lom thu sein state sarkarin longtai district chunga du sakna alan zong zonga chief minister le athopui te chunga lom thu asai ani kumin october ni somni le pariata longtai khopui chunga veng pani veng pui le veng pui chu village council area te containment area puan chu heng veng huam chunga covid-19 active case endik chu zo fel to ania hemi kai hnia test ngai zong zong test to ania result po achu avek to bok awangin longtai chief medical officer thuronangin longtai DC Dr. Andrew H. Vanal tika chuan Wayne Khan heng veng pani te containment area puan chu a hlip ani veng pum containment area puan chu hli ni ma sela contact tracing a lang te le home quarantine lai te ro chu medical team le VLTF ten phalna an pek ma lo chuan in khung chun sam zel tur ani thunga longtai veng pui chu area hian Wayne lama sikai pani mu bel an nia amai ro chu heng mi pahni te hi home quarantine lai an yawangin sidar zel tur ven thon thila containment area puan angai lowa chi ai lo turin veng pui chu VLTF te chuan mi pui te an hriatir ani heti lai hian longkai council veng huam chunga rapid antigen test atangin covid-19 positive mi pathum mu niin contact tracing ti mek ania hemi kai hnoya chief medical officer longtai district thuro nangin voin vek khan longtai DC Dr. Andrew H. Vanal tika chuan vantlang zinga sin kai dar pal om thei ven nan hetiang hian thupek ati suak council venga FCI go down le din thar inkar le RDS camp te mipui te himzok nan voin nikwa thasom pakhat sang ni somni atanga thule amma chu pon lammi phalna nei chau lo chu tuma lu phal ani lova hemi huam chunga mipui te po tul to pani lo chuan pon chuale inland po khaptat ani he thu pek hian deputy commissioner longklai in phalna pek te medical duty te covid-19 duty te le VLTF duty te le print and electronic media te a huam lovanga midang heng kan tarlan milozinga he tilai hun helai hun kaltang tur chu dingmong lovin an kaltang thei bok don ani Voin Khan longtai DC Dr. Andrew H. Vanal tika chuan longtai khopuya containment area puan veng pani veng pui le veng pui chu te to in heng veng pani VLTF te duty na hmuna kalin containment area puan anni chunga VLTF te malak na chu fakom mati thu asaya sileng mek darzel lo na tura sarkar malak na an thopui chungchanga heng veng pani mi pui te hena lom thu a saibok ani DC Dr. Andrew H. Vanal tika hian heng veng pania VLTF te hena hian chanpui na chang singkha sanga ve voinia hian apebok ani Setu te heka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo pa sak dorin parang ngen che ani voin November ni kwa Khan State Election Commission chuan Lai Autonomous District Council MDCBL somni panga a inthan hun tur apuang felta longkai DC Dr. Andrew H. Vanal tika chuan zanin tlai dar nga le achan ve khan press meet te komna ania LADC MDCBL somni le panga a te inthan pui hi December ni li sang hi somnia nei ani tur thu asaya he inthan puya ding tur te chuan November ni somni sang hi somni tlai dar thum ma in nomination file vector ania hemini vek kaidar thum nuwa hian nomination paper te an dikna nei chun zom hal tur ani ton ani nomination file te tan ni somni le pathum November sang ni somni kaidar li ma ngein in hnuk dok du anom chuan hun pek ani boka
ni som ni le pali November sang ni le som nia candidate list le an chin chiana symbol te tar chua ani bok don ani tichuan December ni li sang ni le som ni jingdar sari atanga taidar ri theng vote thak tur ani anga vote hi thak that ngai om ani chon atuk ninga December sang hi som ni jingdar sari atanga taidar na theng hun hon bel tur ani bok ani vote hi thak zo fel ani hut nuwa December ni riat sang ni som ni jingdar so matangin vote hi chiar tan tur ani anga ni som le pariat December sang hi som nia chuan Rule 32 of the Lai Autonomous District Council Constitution Conduct of Business etc. Rules 2010 in asoi angin sarkar thar apiang to tur ani ti ani bok ani nomination paper hi returning officer emo assistant returning officer DC office emo DRDA officer jingdar som le pakhat atanga tlaidar thum theng November ni samni sanghi samni ralma ngein thelu tur ani anga voin ni kwa November sanghi somnia LADC election puan ani atang hian Lai Autonomous District Council area election model code of conduct hi mantran ngal tur ania he model code of conduct hian political party zong te contesting candidate zong te minister te MLA le council in thana in nam noi public servant te ahuam bok don ani LADC area hian voters singa sangkhat jali samma parokomin mipa singni sanga chathum samma le panni le meichia singni sangruk za le pali anumek ani voin nikwa November sang hi samni khan Longtai district mi puite abik takin Longtai district a thalai ke tan kan sport minister chak tak mai purbat ro moi roi te kal tlangin mason na rabi dom tak kan mu hi alomam tak zat ani tin Mizo National Youth Front District Headquarters Longtai chuan press release an siama PR a hian hetiang hian an sei ani Longtai district a thalai te infiam na lama mason na tak tak kan nei theina turin nuai sing khat sang ni somli le pali le sing ni chuang Longtai district mi puite le thalai te tan project tharam min petu pu robat moya roi te Sports and Youth Services Department changtu minister som tak nena MNOIF district headquarters Longtai chuan thinlung takin lom thu asoya Longtai district le zoram thalai te ma khuanga ya mason na rabi thar kan nei thina tura kong min honsak tu sports minister kan nei hi lomom kan tin kan chuang tak set ani tin an PR a chon an tar langa congress sarkarin kum som chung pusodin tluanga sports minister nan huaya sports infrastructure lama malakna an nei le kum ni ralma pura ba do moi roi te in malakna ani thei hian sports minister atana ama king phatu tur reng anom lo zia alang chiang hlea Longtai district thalai te min mangai zia ataka tilang tu minister kan nei hi kan van nei takset a Mizoram historia kan thiat reng to tur arwala project som le pali le voi khata project lian tak mai khu honna min nei sakhi thinlung takin lom thu kan soya lai fa tan thiro pui tak min ti sak hi kan chuang takset chi ani tin heng project som le pali te hi a hlotin huna chuan Lai district thalai te hi infiam na khowela mi te mel hriat kan lo ni ve to anga chumin huwa chuan kan tan thiro pui tak min ti sakhi aro pui zia kan lam chho zel don ani Mizoram thanga kai hruai MNF party sarkar na hnuaia Mizoram district sang ten rual khai taka mason na kan dong tlang thin hi MNWF Longtai chuan lomom atia sports minister kaltanga Longtai district mi puile thalai te mindu saktu kan chief minister som tak Mizoram thanga chunga MNWF district headquarters Longtai chuan thinlung takin lom thu asoi bok ani tin heng malakna kongsang sanga theitop chua malakna kongsang sanga troi om tlattu Longtai East BL2 MLA puis biak zawa chunga MNWF district headquarters Longtai chuan lom thu kan soi bok ani ti in PR wainia khan anti chuak ngala
heng project sang voinia khu honna an nei ta ka hi an tar lang tel bok ani